abagize akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye bakiriye raporo ivuga ku mutekano uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'igihugu kibura iminsi barirwa ku ntoki ngo kinjire mu matora y'umukuru w'igihugu. Madame Bintou Keita, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo, yavuze ko umwuka w'intambara ukomeje gututumba nihatagira igikorwa ngo amasasi ashobora kuvuga hagati y'u Rwanda, Kongo, Kinshasa n'u Burundi. The report before you provides an update on the situation on the ground. Unfortunately, iyi raporo irabereka ibiri kubera muri Kongo. Kuva yatangazwa ibintu byarushijeho kuba bibi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibibazo by'u Rwanda na Kongo birushaho gukomera, bishobora kubyara n'intambara ishobora kwinjiramo n'u Burundi. Nkomeje guhangayikishwa n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi byatewe n'uko icyo gihugu cyagabye ibitero kuri M23 i Masisi. Ku nshuro ya mbere Ambasaderi Ernest Rwamucyo yavugiye u Rwanda mu muryango w'abibumbye, yavuze ko iyi raporo hari ingingo yirengagije. This MONUSCO report is silent on the human rights violation and impunity of. Iyi raporo ya MONUSCO yirengagije ibibazo byo guhonyanga uburenganzira bwa muntu ndetse n'umuco wo kudahana waranze igisirikare cya Kongo. Izi ngabo zihora zica abasivile no guhohotera abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Mu kwezi gushize Kapiteni Gisore Rukatura yatwitswe ari muzima. Amashusho ye yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Ibyaha nk'ibi ni ingaruka z'imvugo zikwirakwiza urwango, guheza bamwe ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside bikorerwa abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi baba mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo ni ingingo wari uhagarariye Kongo Kinshasa yumvishe mu buryo bwe. Nawe yagize ati, First of all, I wish to congratulate Rwanda for the fact that they know so much about what is happening in the democratic Icyambere ndashaka gushimira u Rwanda ko rushishikajwe n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bashobora kuba batazi neza ibiri mu Rwanda, ariko bakurikira cyane ibiri kubera muri Kongo. Ndabibashimiye. Ariko ndashaka kuvuga ku ngingo ijyanye na jenoside n'imvugo zayo bihora bivugwa n'u Rwanda. Ndashaka kubabwira ko uramutse ufashe urugero rw'aho jenoside yabaye muri Afurika ntiwarubona muri Kongo. Nibyo nashaka kuvuga. Murakoze. It is not in the DRC that we would find it. That is all I wish to say. Thank you very much. Nubwo impande zombi zikomeje gutungana agatoki, uwari uhagarariye Leta z'Ubumwe za Amerika muri iyi nama y'umutekano mu muryango w'abibumbye yasabye impande zombi kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'i Nairobi. The speed at which Rwanda and the DRC approached the brink of war in recent weeks. Uburyo Rwanda na Kongo byitwaye mu byumweru bishize burahangayikishije. Ndashimira ingamba guverinoma zombi zafashe kugira ngo bigabanuke. Ariko haracyari byinshi bigomba gukorwa. Turacyasaba ko u Rwanda ruhagarika gufasha M23 rukanakura ingabo ku butaka bwa Kongo. Dusabye impande zose kubahiriza imyanzuro y'i Nairobi. Aba baremeza ko Kongo yihuse gufata umwanzuro wo guhagarika imikoranire n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, nubwo kandi hategerejwe ingabo z'umuryango w'ubukungu bwa Afurika y'Amajyepfo. Baremeza ko hagikenewe inzira y'ibiganiro kurusha intambara.